Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 28 март 2026 жыл Чүй облусу Сокулук мал базарына келгенбиз, туугандар. Мына бул жак Еврозабордун ар жагы кой базары болуп атат. Мурда буяк болчу. Азыр буяк кеңири басып жүрөсүң. Койлорду тартып киргиздик. Кирип көрүңүздөр. Ва алейкум ассаламу. Рахмат. Биз менен болуп каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Биз сиздерге могу жаш музоолорду тартып, чоңуракка чейин, мондайларга чейин тартып аракет кылабыз. Колдон келишинче. Сиздер көрүп туруңуздар. Канча экен байке ушу сементал окшош? Эркек экен, сементал. Сементалбы? Болду, сементал экен мына. Жүрөк кашка. 60 дейт. Канча айлык? 2 жума болду. 2 жумалык экен. Чоң экен, Мынакей. Мен буну көрсөтөбүз. Байке баасын айтып коңуз. Кандай? Отурыңыз. Сизди тартпайбыз, торпокту. Ооба. Канча 60 дедиңизби? 60 миң. 1 жумалык. 1 жумалык. Ушул канчага чейин соода болду? Азыр эле келдик. Я. Азыр эле келдиңиз, Мына. Соодаңызды берсин, байке. Бул канча экен? 55 деп атам. 55 миң. Эркек, Эркек. Эркек 55 миң экен. Байке сиздикин айтыңыз. Чекеден 50? Эркекпи? Ургач экен. Бул чөп жеп калыптыр, Жем жеп калган экен. Ушул канчага чейин соода болду, байке? Айтыңчы. Бердиби мында аларман? 40-ка, Соодаңызды берсин, байке. 40ка барат. Канча экен бул? Эркекпи? Ургачы. Ургач экен 55. Буларыңызчы? Булар дагы 55 миңден экен. Баалар, эми суралган баалар түшүрүп бересиз, Канчадан соода болду ушулар? Болду? 46 миңден берилбептир мынакей. Канча жумалык, айлык? 1 айлыктар экен. Мына жакшы экен. Ар жак бер жагы. Бул Бул швиц дейт. Мынакей. Арттан көрсөтөм. Тиги бельгиец менен смешанный дейт мына. Карап көрүңүздөр мына. Ушундай музоолор көп экен бүгүн. Байке канча экен баасы? 52. 52. Ургачыбы? Бычок экен. 52 миң дейт мына. Жаш музоолор көп экен. Кандай саба? Канча бул музоо? 40 миң. 40 миң. Ургач эркек? Эркек. 10 күндүк бул соска менен ичеби, чакада ичеби. Соска менен берет экен да сүттү мына. Канчага чейин соода болду, байке? 37 миңге берилбептир. 10 күндүк музоо. Соодаңызды берсин, байке. Мынакей. Кет. Бул жакта дагы бар экен. Канча экен ушул? Эркек музоо. 60. Бул ургачыбы? Швейцар. Бунуңуз 60 бул дагы? Экөн басым. Бирдей. Соода болду? 1 ай болду. Бул 1 айлык, бул 1,5 айлык. Канчага чейин соода болду? 50ден берди. 50ден 100га бербедиңизби? Канчадан бересиз эми? Буйрса. 55ден берем. 55ден болсо беремин дейт байке. Соодаңызды берсин. Мен соода болуп атат, караңыздар. Бул 1000 сомдо да мен 5 сом сурап атам. Канчадан? Жа сиз тартайбы, соода кыла бериңиз. Канча? 61 бирөөнө экөөнөбү? Жакшы. 61 миң берип атат. Экөөнө ургач экен, Сиз канча берди атасыз, байке айтып коесузбу? 2 алды. 62 1000 сом экен да? 500дөн бөлүп эле алып кете бербейби? Унчукпай? Болбой атабы? 62 разымын дейт. 2 баш экен. 62. Андан ылдый жок дейт. Ал. Бирок жакшы экен, бирок чоң. Ошондо 62 2. Мен ишин отпай 60 берем. Соода жакшы болот. 62 миңге берем деп атат. 61 миң 500 кылды. Мен алга караган жокмун. Жакшы экен. Бирөө кичинерээк, бирөө чоңураак экен, Мен ошончун айтып атам сизге 5 сомдо карабай экөө сатып берсеңиз. Мен ошончун 62ге бере бер. Ала бергиле. Жакшы болуп атат. 500 сом нары бер. Мейлі соодаңарды берсин. 62ге берем дейт, ээси. 61 миң 500 кылып атат. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Ден соолуңуз кен, колуңуз. Канчадан бүгүн? 55 ургачыларбы? Ургачылар 55 миңден экен байкем. Булар дагыбы? Бул 65 дейт. 60 дейт.
Nomer айтасызбы? Номерді айта берсең 5,000 çalады. Çalat ekan be. Ma'qul, ma'qul. Qo'yar. Soda жақсы анан байке? Ha, жақсы. 58 mingdan da cho'ngroqlari 58 mingdan deydi. Qancha 3 bosh bor bu? 4. Ha, bunaki birisi. Shular soda bo'ldi inim. Qanchadan berilmedi bunday? So'radi. Berilekmi? Ma'qul, sodani bersin. Do'stlar, tuganlar bunaki cho'ngroq o'tdikmi? Bayka qanday? Qanchadan bular urg'achilar? Bağları. 63'ten de atır. 63 ming so'mdan so'rayotadi. Qancha 3 bosh bu? 3 bosh ekan mana. 63 ming. Yo'q, siz turaveringiz, baykami? Torpoqtorda tartamiz bunday. 63'ten de atır. Qanchadan berdi bozor? Bozar 60'tan beri. 60 mingdan berilibdir. Baykam 60 mingdan beribdir bozor. Berilibdir. Sodangizni bersin bayka. Bir bağlarını aytın, buqalarni. Buqa torpoqtor. Jaylov ayday turganlar ekan-da. He. 67'den sonra adam. 67 mingdan 4 bosh. Bularıçı? 77 mingden. 77. Bular cho'ngroqlar bu. Cho'ngroqlar ekan. Sizde bir 10 chaqti bor o'xshaydi. 12 var. 12 bosh bor ekan. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi, agar onlayn satam desangiz. Je bozordan satasiz. Mayli. 67'den kurup şurada. Dünün 67'den. O'shalarni qanchadan soda bo'ldi, bayka bir soda bo'lgan yerlarini aytmaysizmi? Жақшылықтыны баға берелек. Berilekmi? Chiqilek a? Bozor o'zi qanday bo'lib o'tadi? Бағалар arzonmi, qimmatmi? Qimmatli. Ma'qul, sodangizni bersin bayka. Ha, mollarni ko'raylikchi mana, mollar sonlar ekan, jaylov ayday turganlar, ja baylab borday turganlar bor ekan. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan bo'lib o'tadi бағалары? 92'den sonra. 92 mingdan so'ralyapti. Cho'ng-cho'ngdor ekan, ha? 1,5 yoshmi bular? 1 yosh. 1 yoshning tegiragi ekan. 92'den sonra. 92 mingdan so'ralyapti tug'anlar mana. Nomer aytavizmi? 13 bosh bor ekan, ha. Onlaynga aytib qo'yamiz. 702 0702 04 04 09 09 82. 82 ko'p torpoqlardan olam deganlar bo'lsa, mana buqalar. Nomerlarini qaltirib o'tadi. Ana 1-2 boshliqlar qaltirib aytadi. Qanchadan bularning? 58 ta urg'achilarmi? Ha, 58 mingdan so'rayapti bayka. Shularni qanchadan berib edingiz bayka? O yaxshi kim? So'raylikmi? Hech kim so'raylik. Ne, soda yo'qmi bugun? Ha, sodangizni bersin. Ne bayka? Yaxshi sotib ketdingiz, matayin. Satam deb kelgandan keyin. Buna para bile. Qanday bayka? Qanchadan bu paradolarimiz? 70'ten. 70'den erkek urg'achi? Erkekten. Erkekler 70 mingdan deydi. Mana. Artdan ko'rsatay. Qancha oylik? 3 oylik torpoqtor deydi bayka o'simdan. Qarangizlar, shunday bo'lgan. Erkek torpoqtor ekan, ha? Soda qanchadan bo'ldi endi bayka? 65'ten beri. 65dan berib edingiz. Yaxshi. Sodangizni bersin. Nomer qaltiravizmi? Yok. Yo'q, ha, ma'qul. Daha bir aydan yiyeyim. Oldu. Bunaki bu жақта дағы байкемде бар екен. Ассаламу алейкум, мама. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы? Жақсы әлі. Болып атабы? Жақсы. Қаншадан бұл урғаш торпақтар? 56'dan. 56 миңден сұрап атыр. 56 миңден екен, рахмат. Sen aldığını götürüp bilmeme yarasa. Қаншадан екен туған бағалары? Урғачылар мы? Қаншадан? Қаншадан? 60 миңден кеми бар. Жаштарычы? 8 айлықтар дейді. Шындай? Көріңіздер, мына урғачыларды көйле тарттық. Бұлар қаншадан екен бұқа торпақтар? Urgaçılar Ha, urğaçlar, he. 65'ten 65 mingden. 3'ten berse berip sal. 63'ten beri etkes. Jaylauga naqayday turganlar ekan, he. Çoğ bodri. Nomer qaltirasizmi? Bunday satasiz, he? Ha. Bunday satılıp ketedi. Navesni içine girip bir ko'rsataychi, bu yoqda дағы. Bunday torpoqtor. Qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? 65'ten yaxshi. 65'ten erkeklermi? O erkekler niyetden başlap şöyle 7 yaş. 7 yosh bor. O tekrar kimde var? Moğu? Urğaç angus qancha? 80. 80 ming deydi bunaki. Ha, ko'ringizlar, mana jaylov ayday turganlardan ne bayka? Bu jetev jaylov. 65'ten. Arıqraqlar ekan mana. 65 mingdan deydi. Oshib ketgan jaylov, jetib oshib ketgan. Nomer aytib qo'yamiz bayka. 550. 550 50 81 degan nomerlarga qayrilib ko'ringizlar. Mana bayka maladdan shunday torpoqlarni sotadi. Chalib balkim alam deganlar bo'lsa ko'ringizlar. Mana bu yoqda дағы bor ekan, 2 bosh. Ular kimniki ekan? Qanchadan ketdi sir bo'lib? 54 ga ketdi. Ekovi.
Ekөөсү 154 ке кетти мында, чоң-чоң.